početka. Da, ali na primjer Elgin Cook je u zadnje 2 utakmice emitirao onako visoku razinu energije. Visoku razinu energije, tako da on je međutim on je tu žrtva ovoga sustava gdje mogu igrati 2 stranca na parketu. Ajmo vidjeti u kom smjeru idemo večeras. Cibonina je prva akcija, Cibona vodi 3:0, a bude li potrebno, sada već idemo u tu konstrukciju, 5. bi bila na programu u nedjelju u isto vrijeme, u 20 sati, a možda Cibona zaista zatvori večeras i napravi definitivno najveće iznenađenje od kada je našega prvenstva. 4:0 pobjeda protiv favorita, to bi zaista bilo nestvarno. Pilepić. Akcija za Ljubičića koji također ima jako dobrih momenata u ovoj seriji. Ovo je prejaka lopta za Rozića. Dobro, spustili su, pokušavaju dole napast na Bošnjaka. Jedno dobro utrčavanje Marina Rozića unutra, međutim nije primio loptu kako treba, bio malo visoki pas. Crvita jako niske razine šuta u ovoj finalnoj seriji. Vidjet ćemo hoće li to proraditi. Ruka u zraku, prekršaj. Da, čisti prekršaj u prolasku, vidjet ćemo sad kako je podigao ruku, to nema govora. Iako se Ljubičić Krešimir čudi na ovo, vidjet ćemo sad. Evo da, i po nosu je tamo dobio Murić. Idemo dalje, nastavak je za domaći sastav. Za Kopsa. Kops potražit će Stipanovića, možda neki lakši poen za početak, kakav dvoboj. I koš i dodatak Stipanoviću. Da vidimo njegova slobodna bacanja večeras, zaista ga to muči praktički stalno, ali možda danas bude nešto bolje. Da, imao je velikih problema kroz sezonu, međutim jako važna situacija za Cedevitu gdje ulaze sa tim nekim laganim poenima i poentiranjem. Ovo bi mogla ući, da. Jedan poen pokazuje svaki slučaj sudac, dakle Markota nije dirao loptu. Stipanović kreće s 3 poena. A Cibona preko Ljubičića, uz njega je Bošnjak, dosta agresije na startu. Dosta razbijenog ritma. I već drugi prekršaj Bošnjak. Da, u svakome slučaju interesantno. Gledamo odmah hoće li Rimac reagirati, ali njegova je klupa toliko široka, dugačaka, da vjerojatno za sada još neće. Rozić. Otvorilo se puno prostora i na kraju ga je sustigao, ali prekršajan Krušlin. Primjećujete, poštovani gledatelji, u jednoj minuti puno prekršaja, već 4 i to 2 protagonista što se prekršaja tiče. S jedne strane to je Bošnjak, a s druge Krešo Ljubičić, također 2. Sada i Krušlin. Dakle, već 5 prekršaja u manje od minute. Je li to kakva poruka? Vidjet ćemo. Dobro, to može biti pokazatelj kakav će biti kriterij suđenja. Da. Međutim, mislim da i to su iskusni suci sve. Oni neće dozvoliti, ovo je vjerovatno možda onako prevencijski u samom startu da se da do znanja da neće se trpiti nikakve agresivnije obrambene kretnje. Rozić u finalnoj seriji 8 koševa i 3 skoka prosječno. Stipanović opet napada Ljubičića. Naprosto ga žele već sada izbaciti van, ne da se Ljubičić. Bošnjak na trici, prva će biti izvan obruča. Nastavlja se trend lošega šuta. Sada je dvorana skoro potpuno puna, još možda samo 100-200 mjesta, dakle lijepo posjeda definitivno kakvo finale našeg prvenstva i zaslužuje. Evo koša, vodi Cibona Pilepić. Lagano uvijanje Pilepića, tu nije Andrija iskočio na pravi način i Pilepić rješava bez većih problema. Stipanović oštro, ali neprecizno. Cibona ide u kontru. Pilepić lijevo na Rozića. Još jedan pas nazad za Markotu i evo Markota ima vremena i za ovako što. I ovo je oduševljenje Cibonine tribune. Pilepić. Da, opet je Kops je zaspao, odnosno u tom povratku nazad nisu dobro iskomunicirali mečiranje i Pilepić je ostao sam. 7-3. Crvita opet u nekom nervoznom otvaranju. Cibona odmah na valu svojih navijača kreće vrlo žestoko. Pilepić jako kvalitetna opcija trenera, nije ga bilo praktički cijele sezone, sada igra dobro u finalu. Markota. Cibona igra brzo, ali Ljubičić sada griješi i na kraju spašava Stipanović. Rimac zove igrače da odigraju prema naprijed brže, ali Krušlin neće napasti Rozić. Hodaju svi igrači Cedevite, nemaju, evo vidimo sad, još uvijek nisu postavili, prošlo je 7-8 sekundi, još uvijek nisu postavili naprijed. Zaista začuđujuće, ali jednostavno tako i jest, vidjet ćemo hoće li ih probiti znoj, kako se to kaže. Kops. Ide Kopsu igrača i koš faul. Ljubičić već praktički sa 3 prekršaja mora van.
Dobro, ali bio je čisti prekršaj, sjajna finta Kopsa i vidjet ćemo sad. Prvo je dobro, evo, čisti prekršaj. Navukao ga je nešto što često gledamo u NBA-u. Među vremenu ulazi jedan od onih momaka koji je sjajno iskoristio sezonu. To se već sada može reći, Bundović. Ljevoruki Bundović sa finom serijom finalnom od 11 koševa prosječno. Vidjet ćemo sada Kopsa. Kops još mora malo popraviti svoju opremu, dakle zavezati tenisice i vrijeme je konačno za dodatno slobodno bacanje. Od svih Amerikanaca njegove su brojke najbolje, iako niti on nije nalik Kopsu iz ranijeg razdoblja. Smanjila Cedevita na 7-6 u četvrtoj finalnoj utakmici doigravanja našeg prvenstva Hrvatski Telekom Premier lige. Markota i Rozić. Ljudi koji se itekako sjećaju kako je to osvajati trofeje. Cibona je zadnji trofej prvenstva osvojila 2013. Ljubičić, trica! 10-6. Dobro, jedan brzi pas i opet ulazak Marka Ljubičića u utakmicu na pravi način, međutim jedna neopreznost i neodgovornost Ede Murića sada u tom defanzivnom smislu. Krošlin dolazi Stipanović koji pokazuje nekako najviše energije. Žestoko, nema faula. Stipanović iskoristio ovo. Bundović je srušio poeni Stipanovića. Mi smo za čvrstu košarku u svakome slučaju, ali neka to zaista bude pravilo. U međuvremenu je Ljubičić prošao, vratio loptu nazad, Cibona igra brzo, omiljeni trademark zapravo Rozića, napad pri prijemu i koš. Da, sjajno, to je njegovo utrčavanje sa jednim driblingom da prođe do kraja, međutim sjajno su to Bundović i Ljubičić pripremili za njega. Opet Cibona zabila puno, Cedevita primila puno, ali evo odgovora Krušlina, dakle evo i 30 Cedevite. Kao da su se malo rasplamsali momci s jedne s druge strane u ovome razdoblju. Ljepša košarka, 12-11. Ljubičić i Bundović daleko na pick and rollu. Stipanović to prati, Bundović isto tako, ali blokirao Murić iz drugog plana. Rozić je tu. Rozić izvanredno, Markota na trici, skrila, Markota trica. Ulazi puni su samopouzdanja igrači Cibone, međutim jedna neodgovornost sada opet Andrija Stipanovića koji je trebao dati pas za Kopsa i onda bi bila kontra 2-1 na Marina Rozića, bi išli Kops i Krušlin. Ovako je Andrija htio preskočiti Kopsa i nije dobro ispalo. Kops vratio za Murića, Murić trica, danas se Cedevita zabija, druga trica. 15-14 u samo 5 minuta igre, to je 30 poena i s jedne i s druge strane, to je 120 na kraju kada bi se nastavili ovako. U međuvremenu Pilepić vrlo brzo i Pilepić je ubacio, sve ulazi sa obje strane. Da, jako dobro uvija iza tih blokova Pilepić, međutim nema, ovdje nije Bošnjak imao pomoći od svojih visokih igrača i... Ukako Ljubičić mudro otišao sa strane, međutim bit će nastavak i dalje za Cedevitu. Još 13 sekundi, 5 do kraja prve četvrtine. 17-14 imaju gosti, Cibona. Rekao sam 6 finala odigrale su ove dvije ekipe zaredom. Sve je uzela Cedevita. Nakon 2013. Cibona je u dobroj šansi. Dvorana je potpuno puna. Dakle, sada praktički praznih mjesta nema i to odavno nismo vidjeli u sportskom domu u Zagrebu. Krušlin. Nova trica, ali neće biti ništa od pogotka, jer je suđeno ranije, Stipanović to priznaje. Ali ako što donosi Cedevita u neku vjeru, počeli su zabijati, ovo neće biti priznato, međutim dvije trice su ubacili, a i ovo je ušlo. Ljubičić 17-14, 5 minuta do kraja prvoga dijela. Markota. Iskače visoko Stipanović, Bundović je ipak predaleko da prodre. Ljubičić, napad ponovno na Stipanovića i ovo je baš izašlo. Da, nesreća, ali sjajno odigrano Ljubičić sjajno igra na tom piku i ulazi ispred igrača i onda ostavljaju ni dvojica na centra. Uvijek ostavi tog igrača koji ga čuva, ostavi ga iza leđa. Ovo je prvi prekršaj za čovjeka o kojem pričaš, za Marka Ljubičića. Svakako jedan od najvažnijih Ciboninih kotačića. Sa strane opet ide narančasti domaći sastav. Murić. Prvi koji će ući u nastavku je Mustapić u sastavu Cedevite. Kopsa su napali, Bundović je osvojio novu loptu.
Cibona dobro otvara kontre. Pilepić ide sam na centra i neće ubaciti, bilo je blizu, ali popravlja Cibona. Rozić. Sjajno praćenje Rozića, ali jedna neobična situacija Kopsa koji je ne znam šta čekao, odgađao sa tim pasom, jer na strani imao je dva igrača na otvorenom šutu. 5 razlike za Cibonu, 4 minute još do kraja ovog dijela. 19-14 sa strane, promaše Murić. Stipanović ne hvata, Cibona izgleda bolje. Ljubičić hitrije, energičnije. Još jedan vanjski šut i ne ulazi. Ali prepuni su samopouzdanja, osjeti se. Krušlin. Pretrčao cijeli teren kako vidite. Pa onda Kops napada cijelu obranu. Stipanović puno guraju na njega. Korac. Koš faul. Koš faul, da. Bundoviću prekršaj. Opterećena je Cibona sada s prekršajima. Na toj centarskoj poziciji, ako je ovo prvi Bundoviću. Još jednom ćemo vidjeti ovu situaciju. Ove sitne koračiće. Stipanović pokazuje najviše agresije, energije, želje, 7 poena. Već je sada zabio više nego što zabio u finalnoj seriji u kojoj ubacuje 6. Dakle, 19-16. Bošnjak je otišao na klupu, a ušao je Mustapić. U zadnje vrijeme Mustapić dobija više minutaže kod Slavena Rimca. Dobro, dobija više minutaže, ali Ramljak je na klupi ozlijeđen, tako da uzima te minute. Prvi puta će Kuk na parket. Vidjet ćemo kako će odgovoriti. Vjerojatno umjesto Murića, ali prvo da vidimo Stipanovića. Koš. Stipanović zabio 2 slobodna bacanja iz 2 pokušaja. I odličan ulazak Andrija Stipanovića u utakmicu danas. Apsolutno, Murić je izašao van, prepustio svoje mjesto Kuku. Čekamo svakako i Katića u onoj utakmici broj 3. Ovdje je možda čak i najbolji igrač, da vidite. Cibona ima 19-17. 6,5 minuta igre, potpuno drugčije prvo polovrijeme u odnosu na prvo prije par dana kada je završilo, čini mi se, 33-32. Bilo je baš malo poena i malo dobre igre. Danas puno koševa. Jako dobro usmjeravanje dole u stranu i odlično, vidimo kako je odlično Andrija ispratio to sve sa odignutim rukama visoko, nije dao Pilepiću uopće da gurne loptu ka košu. Da, i Pilepić je skoro bradom dotaknuo naše kamere, izbjegao ih je srećom. Mustapić, Bilinovac je u igri u Ciboni, izašao Pilepić. Elgin Cook se nastoji razigrati, sada brzo Cedevitina akcija, jedan floater i zabija za izjednačenje Cook. Odnosno Kops. Da, Cedevita, bar ovaj ulazak prvi ovih 7 minuta, onako dosta dobro izgleda, međutim Cibona je puna samopouzdanja i Cibona svaku i najmanju grešku Cedevita je u obrani kažnjava. 19-19, serija Cedevite 5-0, Kops jako oštro na Markoti. Varljiv je i možemo mi pričati o nekoj šuterskoj formi u 2, 3, 4 utakmice za redom, ali da će trajati konstantno cijelu sezonu, to sigurno neće. To se njemu pokazalo. Dobra stvar za Cedevitu je što je zabio onaj zadnji šut sa 10 metara u Zadru, međutim sve posle toga ove 3 utakmice je jako loše izgledalo, a u obrani je, neću reći igrač manje, ali u svakom slučaju u obrani ne daje ono što bi trebao. 20-19, Cibona je ponovno povela, Marko to iskoristio 1 od 2. Napašće ga Kuk, ali proći lopta neće, još 11 sekundi za Cedevitu. Nastavit će hrvatski prvak, ispod koša Filip Krušlin. Stipanović, opet Krušlin. Rozić igra jako agresivno, Stipanović, Kuk i neuspješan je Kuk. Tehnička. Dakle, tehnička klupi. Trener. Da. Slaven Rimac, naravno da teško podnosi ovu finalnu seriju. Nastoji probuditi ekipu. Cibona će imati šansu to iskoristiti. Dvije minute 26 sekundi do kraja prve četvrtine. Ovo je 4. finalna utakmica do igravanja HT Premier Lige. Znate svi, sasvim jasno, 3-0 ima Cibona. Pričalo se o metli Cedevite, od 4-0, 4-1, eto kako se stvar zakomplicirala iz perspektive hrvatskog prvaka. Idemo vidjeti Marko tu. Prije 2 sezone bio je i dio Cedevite, ali ovdje u Ciboni, barem sada, dobio neku potpunu, totalnu slobodu. Evo nam čelnika našega saveza, Stojko Vranković, Dino Rađa, Jelki Vranković, napada Cibona.
Markota propustio realizirati 2 slobodna bacanja u nizu. Ljubičić, drži ga Mustapić, ali Ljubičić to probija, zarađuje bacanja. Cibona bacanja 3-5, Cedevita 3-3, ali Cedevita je danas puno toga zabila. 5-7 dvica i 2-4 trica. I Cibona je visokih prosjeka šuta. Da, ali evo sad imamo ovu grešku, mislim, Mustapić obrana 1 na 1, čisto je zakazao u desnu stranu lagani prodor Marka Ljubičića do kraja. Na kraju sad je ovo ispalo dobro za Cedevitu, jer s obzirom da je promašio prvi, ali ono što pričamo kroz ovu seriju, što smo pričali u našoj emisiji, nekako je samopouzdanje jako nisko kod igrača Cedevite i to se manifestira i kroz ovu njihovu obranu. Ovako 1 na 1 to jako loše izgleda. Ja. I onda je jako teško pričati o nekoj timskoj obrani. U međuvremenu Cibona je dosta toga promašila s linije slobodnih bacanja, 3-6 ovoga časa. Dobro čitaju te komunikacije Ciboneni igrači. Pa je Bilinovac ovo izbacio A. Bilinovac je vrlo vrijedna figura, dakako, pogotovo kada cijeli mehanizam bolje funkcionira. Mustapić će loptu vratiti nazad i ona je ponovno Stipanovićeva. Pulen, čekamo vidjeti posebno njega. Zaradio je slobodna bacanja. Željko Pulen je čovjek koji je igrao jednom i za Barcelonu, i za Sevilju, Himki, bio u Filadelfiji. Rijetko zapravo govorimo o njegove bivše klubove, tek toliko da eto se podsjetimo koja je njegova težina u košarkaškom smislu. Još jedna prilika izjednačiti rezultat. Unutra je i druga, 21-21. Pa neočekivani rezultat, jako puno koševa s jedne s druge strane. 2 su minute do konca, nogom igra malo Elgin Cook. Da, malo gledam onako, koliko god pričam i rekao sam da je Cedevita bolje djeluje, ali nekako stalno sam dojma da Cibona je to, da je Cibona puno jača, u ovom svemu, toliko i taj govor tijela igrača Cibone puno sigurnije djeluju nego Cedevitini igrači. Bilinovac traže na drugoj strani Rozića, sada malo neinventivnija akcija, ali onda Rozić ide u prodor i promašio je sve. Kontra, Pulen. Pulen u svom sjajnom driblingu, ali on ne može zabiti vanjski šut uopće. Ljubičić, kontra, fino na desnu stranu, ali Bilinovac je stao, pa onda Bundović. Nevjerovatna situacija sad gdje evo sad ovo ide. Ovo je promašio Ljubičić, ali opet je skočio Bundović. Gdje imaju, traže ritam, imaju polu kontru, mogu rješavati u dotrčavanju nešto. Malo stalo, da. Elgin Cook u omiljenoj poziciji prolaska i Pulen to prati i Cedevita vodi. Počeo sam govoriti, imaju situaciju gdje moraju preokrenuti ritam. Vidimo sad kako Cibona staje. Lagani poen Cedevite, Cibona odmah staje, usporava ritam, ne dozvoljava im da se različe. To je, ne mogu, znači Pulen koji je iskusan igrač, ne mogu vjerovati da uzme ovakav šut koji je uzeo sad napadanje. Strašan prolaz Bundovića, ali suci ovo nisu priznali, koliko god je on to izveo vrlo lijepo. Prekršaj je bio očito ranije. Biće promjena, Banić će ući u igru. Izaći će vjerojatno Stipanović. Ljubičić ide van, ide i Markota i Rozić, dakle onako Cibonini senatori, stari momci u sportskom smislu. Samo Rogić je unutra, Marić također i Novačić. Dosta slobodnih bacanja u prvoj četvrtini, već ukupno 12 do sada. Bundović sa 2 nove šanse. Ovo je njegov prvi koš večeras. Uskoro će ući Gilbert. Dakle, Velić praktički mijenja sve što je igralo do sada. Još je 41 sekunda do kraja. Lijeva ruka, Bundović. Ne ide. Bacanja Cibone 5-9. Krušlin. Pulen. Nastoji se razigrati na svaki način. Forsira, ovdje prolaza nema. Može li ovo izvesti? Teško.
Pulen je veliki Rimčev problem, ali lopta je ipak i dalje Cedevitина. Da, Pulen uzeo je loptu i 10 sekundi traži priliku. Mislim da Cedevita ima možda u tome problem gdje nemaju prave kretnje, nego ovako dosta Kops drži loptu kod sebe, pa isto tako uđe Pulen, pa onda on. Tako da... I opet isto. Da. Opet isto Pulen. Dakle, apsolutno se želi razigrati, daje loptu tek kad mora, a onda Banić s njom i ne može puno više napraviti. 9 sekundi još za Cibonu. Bilinovac stao je na trenutak Novačić, mislim da on mora završiti tu akciju i ide van. Nakon svega, to je to. 23-22 za Cedevitu protiv Cibone, komentiramo poštovani gledatelji. Tako da mu neće moći ići ispod na piku kao što su to radili u prvoj utakmici. Da vidimo kako će biti nastavak. Banić će napasti Gilberta. Interesantan dvoboj. Gilbert je žilav, ali Banić je jači. Još uvijek sve to traje. Banić, Gilbert i na kraju sviraju suci. I to Baniću pogreška. Zadranina u Cedeviti. Vidjet ćemo još jedan puta koliko se trudio priči, ali je rekao jako je žilav ovaj dečko iz Australije. Da, malo mu se izmakao kad je očekivao da će se nasloniti na Gilberta. Gilbert se pomakao korak nazad. Međutim, sad ćemo vidjeti, spustio je petorku Velić skroz i Novačić je igrao. Vidimo, napadaju oko Banića se igra taj pik. Spušteno na Novačića, na njegovu omiljenu poziciju broj 4. Vidjeli ste da u igri Rogić, jako puno ga hvalimo, zaista se fino nametnuo i lijepa je Cibonina vrijednost. Tako je, da, ali imamo sad dekoncentraciju gdje Novačić igra dole ležno na Banića i Banić radi prekršaj. On to može braniti bez toga. Njemu je veći problem izlazit na šut. Kakva trica Bilinovca. Preko ruke, sjajno nakon bloka. Krasna trica Bilinovca. Prva njegova. Cibona vodi 25-23. Katić. Pa onda ponovno Jakob Pulen. Ide na tricu i nikako ga ne ide, ali vjerujem da ga trener naprosto želi razigrati i da će biti pod cijenu slabijih minuta u igri. Još jedan put ovaj sjajan prodor Bilinovca, a negdje u blokovima ostao zatrpan. To preko ruke, da. Jakob Pulen. Jakob Pulen je u trećoj utakmici, u ovoj trećoj utakmici, u trećoj četvrtini odreagirao jako loše isto, tako da... Cibona sjajno igra, zaista tečno i vrlo lijepo. Zabio Novačić i reagira Rimac, a i mi... Za Cibonu u ovoj situaciji Novačić jako dobro igra dole na post poziciji. Vidjet ćemo hoće li ga moći Jelđin Kuk uopće čuvati na pravi način. Idemo dalje, vidjeli ste i gospođu Biserku Petrović, došla je vidjeti ovu utakmicu kao nekada, a u međuvremenu Kuk je prošao i snažnim tijelom uspio uzeti poziciju. Prošao bez problema, međutim Cibona nije napravila niti jedan prekršaj u ovoj četvrtini. Vidim tamo i Velić da nije zadovoljan da je Marić ovdje propustio napraviti prekršaj. Ja? Rogić i Bilinovac. Pulen je velika rupa u obrani, moramo to reći, barem za sada. Novačić diže Kuka, Kuk skače kao lud i na kraju je uspio napraviti posao. Kontra. Katić energično, sjajno Katić. Izjednačenje Katić je dobar. Opet bez prekršaja, ja? Da. 27-27, sitna serija 4-0 i povratak četvorki ili čak petica, bit će to Marko Tajbundović. Novačić leđno, interesantan igrač, malo se zna izmaknuti ovako Kuk, ali sada igra dobru obranu, 2 puta za redom. Pulen u kontri, Kuk izbjegao korake, snašao se i Krušlin ubrzao. To je ono što Cedevita želi, ali nije zabila. Cibona kao da ulazi u ritam Cedevite. Ovo što sada radi Australac je baš to, ali je dobro prošao. I četvrti prekršaj Bošnjaka, mislim. Ili treći, ne, treći. Treći prekršaj Bošnjaka. Ide promjena u Ciboni, izlazi Novačić i još netko, a momci o kojima sam pričao već su unutra. Izaći će i Marić. 27-27. 3 Cedevite na prekršaj, niti jedan Cibonin u ovome razdoblju. Vrijeme za nastavak. Bilinovac će dobiti loptu od suca Jovovića. Herceg Jovović Hordov, suci ovoga meča broj 4 finale. Vratit će se uskoro i Banić. Ne igra Ramljak zbog ozljede. Rogić. Rogić, ovo je daleko. Očito predaleko, ali odigrao je neki dupli pas. Obraćan upak na crtu.
Inače, Rogić za jednog vanjskog igrača rabi malo vanjskog šuta, recimo u finalnoj seriji ima 2-3 do sada. Dobro, ali treba reći, on je sjajan šuter za 3 poena, međutim... Decentan je nekako, da. Dobro, nije isto igrat bez podcjenjivanja nekog, u nekoj momčadi koja je niža razina u odnosu na... Koša nema svakako, prekršen na Pulenu. Slobodno završi za ovu... Nije isto igrati u Ciboni u nekoj momčadi koja je u sredini lige, jel? Tako da ovdje ima sigurno i ono što smo pričali kroz našu emisiju. On se po meni prvi put susreo sa pravim sustavom igre, jel? I on se jako dobro adaptirao na to. Da, to je velika stvar. Ovdje Pulen daje prvu pravu, lijepu, veliku loptu za Banića. Iako dosta riskantno, ali je prošla. Dobro, Pulen danas emitira puno veću energiju nego što je bilo to u ovim zadnjim utakmicama. I jako dobro, vidjeli smo i 2 igrača Cibona izlaze na njega. Markota Cedevita povela 29-27 serijom 6-0. Podigla agresiju do visokih razina. I u tom mismeču ostao je Katić na Markoti. Nova promjena u Ciboni, vratit će se Pilepić koji je još uvijek najbolji Cibonin strelac sa 7 koševa. Izašao je Gilbert. Cibona igrala danas sa svima, još nije ušao Roko Prkačin. Mladić koji bi mogao uzeti i ovu titulu. I ovo će ući Markoti, malo i uz sreću. Kakva serija Markota. Markota igra sjajno u ovoj finalnoj seriji. 18 koša prosječno zabija, evo danas je na 7. Pazite, 18 koša u finalnoj seriji. Čovjeka koji nikada nije baš bio takav nekakav koš-geter. U međuvremenu Krušlin hrabro. Smatra Bundović da se zagradio laktom, ali svirano je za Krušlina i bit će bacanja. Tu situaciju vjerojatno ćemo vidjeti sada. Pa ćemo pokušati vidjeti je li bilo tog lakta. Pa čak na neki način da. Bacanje za Filipa Krušlina. Cibona je povela tricu Markote. A Krušlin će to nastojati negirati i pretvoriti u Cedevitino vodstvo. Bundović 2, Bundović treći. Bundović 3, Ljubičić 3. Velika opasnost. Markota će morati na peticu. Iako sjećate se, vjerojatno i ti osobe prve utakmice, isto je Cibona imala problema s prekršajima. Da su nekako to izgurali do kraja. Tako da, ali dobro, bila je teška utakmica i sa jedne i sa druge strane. I tu su onako nekako prelomili. Krušlin vodi Cedevita. 5 pojena za Filipa Krušlina. Cedevita ima 31-30. Agresija na Markoti, ali on je dugoruk. I odbio je nasrtaj Elđena Kuka. Rogić zatrčao se sjajno, ali koša nema. Ne puštaju kao suci danas prolazak, prvi korak. Dobro, ovo je držanje kriterija. Sad smo imali situaciju malo prije 2-3 napada kad je Pulen isto to napravio. Ista priča, tako da. I mislim da je i jednu i drugu situaciju dosudio isti sudac, tako da mislim da je sve u redu. Jedna kriterija, da. Nastavak za Cibonu. Bilinovac sa Novačićem možda pick and popu, ipak odustali su za trenutak, pa će Bilinovac nastojati slomiti Banića. Rogić, 7 sekundi, morat će sam, ipak Bilinovac. Još jedno spušteno, Cedevita dobro brani, 2 sekunde i Cibona probila. Novačić. Prvi koš. Cedevita i kad obrani dobro, cijelu ovu seriju to prati, i kad obrani dobro, kad su tu na ruci, igrači Cibone to pogodaju. Tako je, to je odraz nekakve frustracije svakako za sastav koji je u lošijem položaju, ali ide Elđen Kuk, strašnu silu koristi, okreće se i ne zabija. Rogić. 5:48 u dotrčavanju trica Markote pretjerao. U međuvremenu već trči prema naprijed Elđen Kuk. Elđen Kuk na trici i brani to Cibona ili jednostavno promašuje Kuk, bolje rečeno. Biće nova promjena, odmah Kuk ide van nakon ovoga. Teško se ovako razigrati, ili uzeti loptu ispod svog koša i sa 5 driblinga preći i odmah šutirati. Ne može se razigrati momčad na takav način. Jedino koga želi očito razigrati trener je Pulen, ali ovdje se razigrao Rogić. Jako elegantno probio na svoj način. Prvi koš. Cibona vodi 34-31, ući će i Kops. Eto, to je to. Dakle, odustaje i od Pulena za određeno vrijeme trener, pa će Pulen možda na kraju nešto napraviti. Elđen Kuk. Cibona agresivno brani. Katić. Markota na vrijeme. Treći Cibonin faul. Dakle, Jakob Pulen odigrao nekako u kontinuitetu, ali nije zabio skoro ništa. 1 od 4 lopte koju je pretvorio u koš.
Ušao je Kops, koji je za sada na 5, a Elgin Cook na 2 poena. Katić. Preko ruke Katić, jako idemo dobro. ispod na piku, to je ono što sam rekao, njemu konstantno brane na piku ispod, međutim u zadnjoj utakmici je već nagovijestio dobru šutersku formu i odmah je ovo isto riješio, mislim. Da, i možda bi mogli to shvatiti drugčije. U međuvremenu brzo žuri Novačić, jedan od rijetkih ishitrenih šuteva ovako iskusnog igrača. Katić kontra, lomi igrača, fenomenalno. Bravo za Katića. Jako lijepo, Pilepić faul. Lijepi poteza i s jedne i s druge strane. 6 koševa Katić, donio Cedeviti. Taj maut Cibone. Fine minute. Ali opet kasni Pilepić, trebao je odmah raditi gore prekršaj. I nisu u bonusu, pratio dole, nisu bili u bonusu. Da. Međutim, to je, može biti određeni znak možda dekoncentracije. Ja. Iako bi sada mogao imati 7. Ali nema, promašio je bacanje, prvo promašeno bacanje Cedevite koja sada ima 7-8, Cibona je tu lošija 5-9. Cibona bez slobodnih bacanja u drugoj četvrtini. Bilinovac. Vrte se ovi momci, jedan oko drugoga, ova četvorka. Zaista Marko to igra senzacionalno. Krasna asistencija. I sjajno utrčavanje Pilepića unutra u igru, međutim i ovo Markota kako se odvrtio. Katić koraci. Da. 36-35, Mustapić dobio nekakav gadan udarac, vidim da je zastao, Krušlin će ući umjesto Katića. Teško je ovdje u Cedeviti, odmah greška nosi zamjenu. Katić je jako dobro otvorio, ali s dvije pogreške pozvao naprosto zamjenu. Dobro, Katić je odigrao dosta dobre minute, međutim on nije igrač koji u kontinuitetu je i cijelu sezonu imao veliku minutažu. Tako da. Marko Pilepić. Prvi Cibonin strijelac je Fran Pilepić sa 9 koševa. Markota malo bježi, može li ovo izvući? Preteško, presnažno. Prilika Cedeviti opet doći do vodstva u završnici prvog dijela. Krušlin lomi Rogića, prolazi ovako, ali zabio se presnažno. Prekršaja nema. U kontraakciji Rogić, kakvo snalaženje, pa onda Pilepić preko ruke i Pilepić trica. Kakva utakmica i Pilepića, 12. S obzirom na sezonu ipak iznenađuju. 4-5 igrača možemo nabrojati od Elgina Kuka, od Kopsa, od Pulena, sad Krušlina. Uzmu loptu ispod svog koša i idu sami 1 na 5. To jednostavno se na taj način momčad ne može razviti. Evo sad i on. Isto i Kops. Da. On je zaradio bacanja, ali sve se svodi na isto i to je nekakva ideja koja možda može biti dobra za jednu utakmicu. Možda se može otvoriti, ali Cedevita ne liči na momčad kakva je bila u jednom dijelu sezone. Kakva je bila cijelu sezonu. Da. Oni su pogotovo u trenutku kada je Alonso otišao. Da. Pa ne vidimo sada Kopsa i kako će se Cedevita iz cijele te priče izvlačiti i izvući. Pa kako da nije nemoguće. 6 koša Kops. 36-39. I jedni i drugi po 9 slobodnih bacanja. Cedevita ima čak 69% šuta za dvicu. Tu su danas dobri. 11-15. Rogić i Novačić. Cibona stigne i odmoriti svoje najstarije igrače, što je svakako vrijednost, očito homogenost ekipe. Dugo nema Rozića, dugo nema niti Ljubičića, Marka. Sada Rogić, slično kao Cedevita. Da vidimo može li ipak iskoristiti na kraju. Može. Rogić, strašna trica. Cibona ima 5 plusa. Dobro, cijela i akcija sad i Cibone imamo, međutim tu se radi o samopouzdanju. To je druga priča. Na piku, jedan pik, drugi pik, treći i onda šutiranje preko ruke ili preko Andrija Stepanovića. Biće vrlo tjeskovno za Cedevitu, nastavili se utakmica ovakvim načinom. Pokušava Murić, prekršaj nema, Cibona ipak neće loptu dobiti, bit će Cedevitina. I Jovović i Hordov to pokazuju, očito je nečiji lakat plave boje bio na lopti, a ovdje Rogićeva trica kako bi Cibonini navijači još malo uživali. Kops. Kakva ovo lopta Kopsa. Čudna u svakom slučaju. Stepanović usput traži faul, međuvremenu Cibona već gura i žuri prema naprijed. Ide, prolazi, blokada. Sada je sva Cedevita skočila smatrajući da prekršaja nema, ali je sviran. Ero Murić, Slovenac koji također poput ostale ekipe ne igra nekako osobito, svakako vrlo sumnjiva situacija, prije ne nego da, ali bacat će sada
i pokušati ubaciti Cibona i ova slobodno bacanje. Novačić. Tri koša za Ivana Novačića. Poput mnogih igrača u Ciboni bio nekad u Cedeviti. I Rogić, i Fran Pilepić, i Markota na kraju krajeva. Ali slični primjera naravno ima i s druge strane. Evo nam Pulena. Druga Pulena ova epizoda, izlazi Van Murić. Cibona ima 7 razlike. Toliko večeras još nisu imali u ozbiljnom trenutku negdje u 18. minuti. Da, Cibona kontrolira ritam. Cibona je cijelu ovu seriju definitivno odigrala na sjajan način. I jedni i drugi sada su u bonusu, pa je Novačić, eto, Kopsu poklonio na neki način sada slobodno bacanje. Inače ušao je Ljubičić i igrač u paru sa Rogićem. Da. Nakon prve četvrtine Cedevita je vodila 23-22, sada potpuno bez ritma, eto i bez mirnoće. Sve je to nekako povezano kod Cedevite. Sasvim je jasno da je Rimac pokušao sve ovih dana, ali ekipa trenutačno ne funkcionira. Kops točan. 8 koševa. Napada Rogić. Napadački sada vrlo opasna Cibona. Sva petorica mogu zabiti vanjski šut. Markota već to i pokušava. Markota trica! 9 plusa. Sjajna utakmica. Mislim, sjajna serija Markota. Što radi Kops? Prekršaj u napadu Stipanovića, da? 38-47. U ozbiljnom problemu je sastav Cedevite. Pogotovo u ovome razdoblju. I dvorana je ovdje mahom na nogama, pogotovo onaj desni dio, desno krilo. Ali ovo je još jedan pokazatelj, ono što smo i pričali. Vidjeli smo sad ovu akciju Kopsa, mislim. To je... Očito je i tehnička pala usput. Stipanović izvan sebe. Ili ipak ne, isprika 2 slobodna bacanja. 2 slobodna bacanja, da, se maknuli igrača. Markota je u transu, evo i Ciboninih navijača koji dugo nisu bili na utakmicama. Osjetili su i oni onaj zanos koji ih je sasvim sigurno kroz prošlost dodirivao. Sjajna Cibona. Cibona je opet, evo, imamo još 2 minute do kraja četvrte, opet već su na 50 poena. Tako da Cibona igra sa lakoćom napadački, u obrani osjećaju tu nesigurnost i to soliranje Cedevitinih igrača i sve bez većih problema rješavaju. 11 koševa razlike. Kops. Krušlin. Evo trice Krušlina. Diže ruku odmah Rogić, shvaćajući da je krivac za ovu situaciju. 8 poena Krušlina u važnom trenutku. Trica nekakvog malenog priključka. Dosta je važno hoće li se Cedevita još više približiti uoči završnice prvoga dijela. Cibona praktički svaku akciju završava košem. Rogić je baš pravi play, taktizira do kraja, skoro je prošlo, ali bacio se sada. Da, lopta je za Cibonu. Tako je Banić. Ne može se reći da je Cedevita nezainteresirana, nego je jednostavno izvan nekog ritma. Pokušat će još jednim time-outom. A da vidimo, 3 sekunde samo ima Cibona, tako da morate uzeti taj podatak kao dosta važan. Lopta prema Markoti. Markota ima i sreću jer se čuvaro klizno. Kako igra Markota. Evo jedan ples, naravno, onako kukom. Zaista ide sve. 52 poena je zabila Cibona. Ide s druge strane Kops sam. Ubacuje 10. koš. Kops se odbija predati. Da, ali sad mislim, 3 sekunde do isteka lopta još kad je došla do Markote. Definitivno poskliznuo se je, ali Markota nema šta drugo raditi nego šutirati. Kako igra Cibona. Zaista savršena izvedba u ovoj finalnoj seriji, sve bolja i bolja. Pilepić 14. 11 koša razlike, 54 koša je zabila Cibona. Krušlin, samo individualno Cedevita. I još 25 sekundi ostaje do svršetka ovog prvoga poluvremena. 32 poena Cibone u drugoj četvrtini. Ljubičić. I dalje Ljubičić.
Još 9 sekundi, mogu držati loptu do samoga svršetka. Hoće li baš sve sam uzeti? Evo na Markotu koji ima tu prednost u visini. Izvanredna asistencija i u zadnji čas ipak promašaj, bilo bi to vjerojatno i previše. A i ovako je. 9 razlika ima Cibona, Josipe, komentiramo. Iznimno velika i sigurno da i to puni do kraja za pobjedu. A igra brojke će reći da Cibona ima 9-16 tricu i 9-16 dvicu. Praktički nevjerojatno da su to potrefili. A imaju i 9-13 slobodna bacanja, dakle 9 lopti sa svih mogućih pozicija. Evo igra brojki tek toliko, a usput Markotina asistencija za Ljubičića, sve to prolazi i na kraju je ipak Ljubičić stao na crtu. Posebno nas interesira ovaj očajnički zadnji pokušaj Cedevite da ostane unutra u igri, jer jedan preokret ovakvoga tipa, uspiju li ga kreirati, opet može kreirati neku ludu dugu seriju, nikad se ne zna. Kops, Bošnjak, Stipanović i Ljubičić. Ljubičić ima 3 prekršaja još iz rane faze. Bošnjak u prodoru, Cibona čvrsto odgovara. I dalje se nastavlja taj individualni trend. Cibona brzo prema naprijed. Sjajno igra Markota, vrhunska partija. Sjajno prebacivanje, ali dole jedna jako dobra obrana igrača Cibone gdje je Bošnjak pokušao. Ljubičić zabija. Sjajna pik igra, ovo je, možemo reći, čak školovanje Kopsa, jer ostavi ga iza leđa svaki put i onda igraju 2 na 1. I to je 56-45. Krušlin nastoji razigrati momčad. Krušlin donosi i u onoj prethodnoj utakmici večeras nešto. 13 pojena i treća trica. 8 pojena viška za košarkaše Cibone. Pilepić. Pilepić vrte taj pik sa Ljubičićem i zakucava Ljubičić. Sve Ciboni idu. Sve. Dakle, sve i unutarnja i vanjska linija i komunikacija i obrana, sve. Ali ono što je problem za Cedevitu, odnosno imamo s druge strane Pilepića kojem nije trademark, igra pick and roll. On je to jako dobro riješio. Cedevita je promašila tricu, Murić, prekršaj Kops. Ovo je prvi prekršaj u drugome poluvremenu. Cibona otišla na 10 plusa. I zaista liči sve na kontrolu utakmice. Međutim, vidjet ćemo. Puno je dvorana u Domu sportova u Zagrebu. Zaista kao nekad u ljepšim vremenima. Opet Pilepić u pick and rollu. Dolazi Markota. Imaju puno ideja. Potpuno različiti stil igre Cibone i Cedevite. Sada Ljubičić, pa s drugim Ljubičićem akcija i to je prekršaj. Pojednostavljeno, laički i banalno, reći ćemo, zaista momčadska igra Cibone, s druge strane individualna Cedevite. Uz sve ono što će Josip još komentirati dodatno, a mi ćemo pogledati novu akciju. Marić. Dobro, Cibona kažnjava sve greške Cedevite u obrani. Vidjeli smo sad i u ovoj situaciji igrali jako strpljivo dole dok su došli i spustili loptu. Nevjerovatno, opet lopta za Cibonu. Na kraju ipak Kops. Jedan od rijetkih laganih poena kakve Cedevita traži već 10-ak dana. Da, napokon jedna njihova kontra, ono što ih je krasilo kroz cijelu sezonu. Ona zadnja utakmica broj 2 protiv Zadra kada su dobili 40 koševa razlike, kada su zadnji put zapravo izgledali baš onako kao Cedevita. Ali Cibona ovako može olakšati Cedeviti. Ovo je nešto što Cedevita traži, ali ipak razbiju ritam. Prvi prekršaj. Odlično postavljanje Marka Ljubičića i dočekao ga je, evo vidimo, stranu odmah nije mu dao probijanje lagano. Suci Herceg Jovović i Hordov, suci ovoga 4. finalnog meča doigravanja za hrvatskog prvaka. Od 2013. Cibona nije bila prvak, sve to kasnije uzela je Cedevita, vidjet ćemo. Bošnjak. I Bošnjakova trica, evo Cedevite na -5. Vratili su se s -11 na -5. Nikako ih ne otpisujemo jer ekipa su velike kvalitete. Sigurno, i ekipa koja ima šuterski rang za 3 poena i mogu pogađati u serijama. Vidjeli smo sad jedan dobar ležni blok Andrija Stipanovića i Žuri Ljubičić kratko gađa. Jako važan šut. Velić će tražiti, skoro je izvjesno time-out nakon ovoga i to je koš Bošnjaka. Samo 3 razlike, 58-55. Prokomentirat ćemo nakon naših reklama.
igrajte svoju igru nakon pet dodavanja, oni to više ne prate, oni tu padaju, jel? Tako da je definitivno jako dobar skauting od strane stručnog stožera Cibona. Svugdje je Markota. Uspio je popraviti u skoku ovo što je probao zabiti Rogić. Krušlinov prodor, dobio udarac u glavu, ali odmah mu se Markota išao ispričavati. Markota je baš onako ok lik, zaista igra fantastičnu košarku. Davno ga nismo gledali boljega. Nije se baš naslonio sada pogođenim bacanjem, ali dobro. Na tvoju priču, ja? Na moju priču, bilo bi onako idealan scenarij. Odgovaralo bi ti, da. Samo novinarski. U međuvremenu je Markota to zabio i poboljšao svoju statistiku, 14. koš. 59-55. Stipanović dobro počeo ovu utakmicu, napada stalno Ljubičića i valjda je sva 4 prekršaja na njemu napravio Ljubičić. I vjerojatno će ga trener čak pustiti do kraja. Pa mislim da još je 16-17 minuta do kraja utakmice i nema ga od čega čuvati. Ja. Da. 59-55, ne zaboravite da i Bundović ima 3, to jest Cibonin problem, jer Cibona treću opciju maloga Prkačina za sada koristila nije. Krušlin na novoj trici, evo je, samo koš razlike. Krušlin je dobar posao napravio u nastavku. Da, Krušlin i ona Bošnjakova trica definitivno su pronašli malo kemiju momčadi u drugom dijelu. I interesantno je, primjećujete poštovani gledatelji, da zanos u Cedeviti donose hrvatski igrači. Rogić, jako težak šut, pretjerao. Cibona ulazi u probleme zato što ih sada Cedevita pretrčava. Jedan prekršaj dosta čvrst u situaciji kada je Cedevita mogla čak i povesti. Dosta brzo je Cibona izgubila 11 razlike, to svakako nije dobro. Dosta brzo, pa to je ono što je Velić rekao, čim je Cibona ubrzala sa pokušajem završetka, sa pokušajem poentiranja, znači unutar 10-12 sekundi, to Cedevita jako dobro koristi. Cedevita je definitivno sad imaju nekako, ajmo reći onako, zagušenu mašinu. Ne mogu nikako pustiti to da počnu trčati. Kops perfektno razigrao svog centra, ali promašao je velik. I nakon svega Cedevita je povela. Cedevita vodi, da. Da, zabio je Murić. Našao je petorku Slavne Rimac nakon dugo vremena koja dobro odgovara svemu onome što on želi. Svakako je ekipa koja je uspjela zabiti nekoliko vanjskih šutova i pretrčala Cibonu. Da vidimo odgovor. Bilinovac traži Ljubičića koji se rola sporo. Ali evo nove trice Pilepića. Strašna utakmica. 17 koša. Ali neodgovornost Kopsa, nevjerovatno da u ovoj situaciji gdje su se vratili, da on... Stipanović izjednačio. Lagano poentiranje sada. Dakle, Kopsova pogreška definitivno u ovom trenutku na Pilepiću, ali sada je sve ponovno na nuli, 62-62. Još jednom ispike rola Rogić, kako to on sjajno radi. Čini se da nije nešto posebno, ali je otvorio čisti šut. Kojega je promašio ovaj čas Pilepić. U leđa trči Kops, željan trke. Prekršaj sigurno u napadu, pretjerao je sada sa tim laktom, ljuti se i Rimac na svog igrača. Ali dođe to nekad, svi koji su ikad igrali košarku znaju. Mislim da je očekivao da će biti prekršaj na njemu, jel? Naslonio se Rogić, da. Da, pa čisti prekršaj u napadu. Spletom okolnosti ispalo je tako, propustila Cedevita šansu otići na 2+, ili +2. Vrlo lijepa finalna serija i polufinalna je bila isto tako krasna kao zalog da se može i da je lijepo gledati hrvatsko košarkaško prvenstvo. Ali sada je jedna pogreška Rogića, kontraakcija i zakucavanje. Vodi Cedevita, a to je Murić. Dobre Murićeve minute. Da, isplatila se ta agresivnost, jako dobro Murić je odreagirao, međutim definitivno trebaju minute, jeli, da bi dobio. Pilepić. Markota. Teško sada Cedevita prijeti, ali na kraju ušli su u kasnije je Murić, da. U bonusu su, pa su to slobodna bacanja. Novačić, Markota, to je zamjena ovoga časa. Dugo nema Rozića, primijetili ste, ali rekao je Josip da je Rozić vidljivo umoran. I da ga treba na kraju krajeva čuvati za svaki slučaj i za kasniju eventualnu seriju. Nije isključeno da se vidimo u nedjelju. Ovo su jako važne minute i za jednu i za drugu momčad. Za Cedevitu da se vrati kompletno u seriju, ako odu da naprave malo to samopouzdanje. I s druge strane za Cibonu da održe taj egal i uvuku u nervozu momčad Cedevitu.
Da, Cedevita je jednu stvar napravila, nije se složila na post skroz, iako je u jednom trenutku na minus 11 izgledalo da će ići tako. Dakle, dobili su neku injekciju borbenosti. A sasvim sigurno kod puno igrača postoji i ta energija da ne budu poniženi. 4:0 bilo bi neka vrsta poniženja. Rogić zabio za izjednačenje. Uzbulja utakmice našega prvenstva HT Premier Lige, finale broj 4, utakmica sve izjednačeno. 64-64, Stipanović. Bošnjak, pa onda Kops. Njegov šut tipičan, omiljen i precizan. Tipičan i ovo je to sezonu bezbroj puta pogodio, međutim jedno je kad se razlomi napad s jedne na drugu stranu pa onda on uzme to. Međutim kad uzme loptu od samog starta i to očekuje doći do pozicije takve, onda je to ostane momčad nerazigrana. Ja. Rogić na trici neće ići, ali primijetili ste poštovani gledatelji, Cedevita u nastavku ne mijenja. Uzeo je Rimac eto tu jedinu petorku i nikoga ne mijenja. Stipanović, Bundović, faul, četvrti. Opasni trenuci za Cibonu, Stipanović razigran. 12 koševa Stipanovića. Nije bilo nikakvog pomaganja, definitivno Bundović ne može protiv Andrija Stipanovića, nije bilo nikakve pomoći, sad se malo i momčad Cibone dovode se jednostavno u situaciju da gube znači, na nekim stvarima što se tiče obrane, iako četvrti prekršaj sad Bundoviću, 4 prekršaja ima i Ljubičić, tako da teška situacija za Cibonu što se tiče visokih igrača. Da, Cedevita je napravila 15 razlike Ciboni u 6,5 minuta, dakle pokazali su i sebi da mogu. Ali je promašio Stipanović, vratio se starim lošim navikama. U prvom dijelu je zabio oba. Prvo njegovo promašeno. Brzo juri Bilinovac, lijeva ruka, ne ide. Prestalo je ulaziti ono što je ulazilo do sada. Kops. Traži loptu Bošnjak. Traži loptu Murić, tamo čuva ga Bilinovac. Da, leđno. Još jedan puta Murić, iako je to dosta daleko. Pa onda ipak licem prema košu, za prodor. Teško proći, može ovo. Još 3 sekunde. Još jedan pas. Kops stiže li baciti i ne pogađa. Marić u skoku. Nevjerovatno, Kops. Pa to ima na strani Bošnjaka. Nevjerovatno da ne želi dodati pas. I Stipanović je ušao u zamku jer je napravio jedan prekršaj koji je mogao možda izbjeći uz malo veću razinu koncentracije. Obratite pažnju. Evo, to je to. Dobro, nije mogao jednostavno, krenuo je na skok, padao je i nije se mogao izvući iz toga, ali neobjašnjivo mi je ovo da momčad koja je provela cijelu sezonu zajedno, koja je jednom nogom gubi finale, da bude metla, ono što si rekao sam, da se neću reći da je sramota, jer ne postoji, ne možemo, to je možda teško, ali... da. Teško bi se bilo na taj način okarakterizirati to, ali da suigraču koji je u boljoj poziciji, koji je dobar šuter, ne doda loptu, to je nevjerovatno. Moramo konstatirati još dvije pojedinosti. Sada 2 igrača u Cedeviti sa 4 prekršaja, to su Stipanović i Bošnjak. I zato je Stipanović otišao na predah, vratio se Banić, 68-66, nakon Marićevih pogođenih slobodnih bacanja. Kops, Bošnjak na trici, njegova pozicija, koša nema. I loptu hvata ipak Cedevita. Počeli su nekako dolaziti do napadačkih opcija 2 i 3. Kako je ovo asistencija sada Krošlina i Bošnjakova trica. 5 plusa za Cedevitu. Dobro, Krošlin je osjetio da su 3 igrača, da su 2 i čak 3. igrač je pošao na njega i jako dobro je to bacio pas. Bilinovac žuri Cibona, ušli su u zamku, iako ih je trener upozoravao, nemojte to raditi, ali i umor je tu vjerojatno. Kao nekakva stavka. Cedevita je napravila dobar posao, ali daleko je kraj. 12 minuta je do konca. Griješi Kops. Onda traži neku pravdu, ali pravda je ovo da je lopta za Cibonu, zato što je pogriješio sam Kops. Ispala je. Bundović, Ljubičić. Mijenjaju se ovi momci sa 4 prekršaja u Ciboni. A evo nam i Pulena. Onako laganog, ljenog koraka. To je čovjek koji nas je znao zaista oduševiti, ali u finalnoj seriji je baš slab. Zna Rimac da mu Pulen treba ako serija potraje i zato ga onako napadno želi razigrati. Da, trebao je Kops izaći, međutim već je lopta izvedena, ovdje je stol kasno, zapisnički stol malo kasno reagirao. Bilinovac, Marić.
Bundović, Pilepić. Dobra akcija sada Cibone, ali blokirao je to izvanredno Banić. Sada je Cedevita puno čvršća. Kops sam na šutu, nevjerovatno. Ne vidi Kops ništa. A ne znam je li ne vidi ili ne da. A možda baš vidi. Da. Banić čeka loptu, opet ga ne vidi. I sada konačno daje na krilo i... Ma nema šanse ovo pogoditi. Nema šanse pogoditi jer je bio je 2 minute je sam bio na šutu, nije dobio loptu. Evo tehničke Cedevitu, ne znam kome. Kopsu. Kops je dobio toliko tehničkih grešaka u ovoj seriji i u polufinalu, sjećate se da je u krajnjoj liniji bio isključen protiv Cibone. I sada se zaista mora kontrolirati i smiriti. Pogledajte kako Kops vraća zapravo ekipu Cibone u igru. Gađo Čemarić. Slaven Rimac je ljut na ovu situaciju, ali teško možemo baš pročitati sa usana što kaže i što priča. Zbilja nisam vidio zašto je tehnička, šta je napravio Kops. Svakako ćemo čuti kasnije u mnogobrojnim košarkaškim razgovorima. Izaći će Bundović, vratiti se Marko Tamarić je zabio. Ali igrači su se vratili ovdje na skok. Da, Marić izveo prvo zbog tehničke i sada 2 zbog prekršaja. To je ta situacija i nakon što je jednu ubacio, jednu promašio, imat će još jednu treću šansu. Cibona će smanjiti na 71-68. 71-68, 3 pojena viška i napad narančastih. Jacob Pullen krenuo je onako kao što je igrao i do sada. Ovo je dobra akcija. Vrhunsko je odigrano preko Banića koji je odigrao dobar potez. Ovo je akcija kako su igrali na početku ove sezone. Međutim, jedna slaba obrana. Tu je Pullen jako dobro navukao 2 igrača na sebe i slaba obrana na tom piku. 5 koševa razlike za Cedevitu. Još 10 minuta i 40 sekundi do kraja. Marić, teško. Cibona je počela igrati drugčije. Svakako u trećoj četvrtini dosta slabo. 14 koševa, a 54 su ubacili u prvom dijelu. Stvari su se promijenile u ovoj četvrtini prilično dramatično. Sa 11 koševa razlike koliko je početkom trećeg dijela bilo. 9 je bilo za Cibonu na... Ali su 11 poveli kasnije još jedan. Znači s tih 11 na 5, 16 pojena su napravili u jednom kratkom vremenskom razdoblju. Evo i Kuka. Umjesto Murića, dobre minute Murića. Da, ali Cedevita je počela pogađati i trice, počeli su bolje šutirati i samim tim su dobili na raznovrsnosti dole i sa igrom dole na Andriji Stepanoviću. Uzeli su neke lagane poene kroz kontru i tu je, vidimo sad i Cibonino samopouzdanje u ovoj četvrtini je onako narušeno. Imaju šut za 3 poena i 1-5 u ovoj četvrtini, a za dvicu 2-8. Da, prilično su pali, sjećate se onih devetki koje su bile jako pozitivne, 9-16 i dvica i trica, sada je sve palo ispod 46%. Ljubičić se vratio na poziciju pleja. Ciboni treba okidač vanjskog šuta, rekao bi da bi to jako dobro došlo. Evo baš to Marić isto tako misli, ali to nije pripremljen šut. U priličnoj mjeri se Cibona sada ugasila u ovoj prvoj četvrtini koju igra loše u finalu. Još jedan pokušaj i onda opet skakačka dominacija. I za kraj 10 plusa Cedevite. Navijači znaju da ovdje nije kraj i nadaju se da se može okrenuti ponovno. Vidjet ćemo je li to moguće. Katić, Krušlin. Sada je i Cedevita stekla toliko... Malo razigranije sad djeluju sa bolji govor tijela, sad u ovim trenucima. U ovakvoj seriji zaista je svašta moguće i jedna Cedevitina pobjeda može isprovocirati jednu dugu seriju. Nikad se ne zna, iako je Cibona do sada izgledala upravo fenomenalno. Katić nakon velikog dalekog pasa, 13 plusa. Cedevita je otpustila kočnice, vidi se da igraju lakše. Evo sad možemo gledati kako djeluje momčad sad razigranije, koliko u obrani. Svi su onako motivirani, svi skakuću u obrani. Da. Što je psihologija sportskog tipa. Novačić, Cibona treba koš, sve su to teži šutevi nego što su bili do sada.
Ide Pulen nakon promašaja izvana. Jakob Pulen je jedan od rijetkih koji se još nije razigrao, ali sada 2 bacanja. Je zaslužio slobodna bacanja, sudac Herceg je pokazao tako. Žganec bi mogao prvi puta ući ili on samo bodri svoje igrače? Ne, bodri, mislim da u ovoj utakmici. Znači Žganec ne igra, Ramljak ne igra zbog ozljede. U Ciboni smo vidjeli sve osim mladoga Prkačina. Dvije šanse za Amerikanca Pulena. Uskoro će u 30. godinu života, zabio je Pulen. 5. koš. Velika je stvar za Crvitu da su u dobroj mjeri povukli hrvatski igrači. Krušlin, Stipanović i Banić u jednom trenutku. Bošnjak, sjećate se, trica. A Pulen nastavlja s problemima. Ali velika je razlika. Velika razlika, 82-68. Najveća koju je Crvita imala uopće u seriji. Bundović i Banić. Jako lijepi okret Bundovića, koša nema, bilo je dolje. Odličan je Rimac, kaže Baniću nemoj se buniti, napravio si faul. I onda je Banić odmah stao. Nastavak za Cibonu, dok Hordov i Rimac dugo i razmjenjuju rečenice. Nastavit će Rogić. Ako bude sljedeća partija, prvo da vidimo Rogića, izašlo je i to. A sada možemo i o tome razmišljati, to vrlo intenzivno. Igrala bi se u nedjelju u 8 sati, dakle dan odmora više. Sjajno za Krušlina. Novi timeout i nova... Su u prvom dijelu ulazili 16-9-3, sad u drugom dijelu jednostavno evo već u ovoj zadnjoj četvrtini već imaju 2-0 za 3 poena. Ono što je sad moguće da bi Velić vjerovatno više neće ni Markota ulaziti, neće ni Rozić, on će vjerovatno njih malo odmarati jer ne vjerujem da može prekršaj, da. Kakav prekršaj Pulena, 80-tinki prije kraja. Mogao ga je, čini mi se, izbjeći uz samo malo više koncentracije, jer Pulen je išao u desno, više ne bi stigao uopće se odraziti prema košu. Ovako je akcija za Cibonu ponovno. 84-68, Crvita došlo do zraka, do daha i vjerojatno, kako sada barem stvari stoje, produžila seriju. Sve lakše igra Crvita. Sjajna blokada, da, puni se samo pouzdanje inače, da. Napadu, da. Ovo jest Crviti jako potrebno, jedna lakša pobjeda kako bi shvatili i oni slačionici da imaju itekako materijala za borbu. A ovo ćete vidjeti još jedan puta. Sjajno je ušao u korak, da, sjajno je Katić koji vjerojatno ima jedno 5 ili 6 blokada u cijeloj sezoni. Rijetke su blokade Katića, eto dočekao je. 8 zadnjih minuta. Rogić sa Novačićem, Katić igra dobro obranu, ali ipak na kraju radi prekršaj. Tehnička Rogiću, da, cijelo vrijeme prigovara nešto, pokušava neku pravdu svoju. Već seli Krušlin tamo brzim korakom izvesti slobodno bacanje, pa ćemo se vratiti Ciboninome napadu. Cibona zaista ne treba nervozu i za nastavak serije, jer sve ovo što su napravili do sada je upravo fenomenalno i teško je baš bilo očekivati da će s 4-0 izbaciti Crvitu, bez obzira na sve i na ovu igru u prvom povremenu koja je bila fascinantna. I Velić je sada smirio Rogića nekom toplom očinskom rečenicom. Tako je, nema potrebe, jer Cibona još uvijek, ajmo reći, kontrolira seriju. Rogić, vidio sam u ovoj utakmici, je nervozni, međutim to može biti malo i da je možda umor ga zahvatio i da tu dolazi onda i počinje se i prigovarati i smetati svaka sitnica. Jel? Kao što je na kraju krajeva Crvitu smetalo puno toga u ovoj finalnoj seriji. Sve je to ljudski, normalno, 85-68. Cibone bi dobro došlo, bez obzira ako izgubi da ovdje nešto sada i odigra. Krušlin je borben do krajnjih granica. Jedan od najvažnijih igrača Crvite večeras. Sjajan govor tijela Crvite od izlaska na poluvremenu. Ja. 17 koševa razlike. Uvijek su to interesantne teme. Neko će nam možda o tome nešto i reći. A u međuvremenu Cibona promašuje ovo. A ovo je faul Krušlina svakako i koš. Da, uzeo je Gilbert jako dobro. Sportski prekršaj i gađa Australac.
Gilbert. Produžit će se ova Cibonina serija napada. 85-68, budu li eventualno precizni za 3, možda još nešto mogu napraviti večeras. Ništa tu nije isključeno. Bilinovac, eto baš tako razmišlja i Bilinovac, ali ne zabija. Katić. Svoja 3 strašno važna igrača zapravo sada odmara na klupi, možda i do kraja utakmice kako je Josip rekao. I ovo bi mogao biti nesportski, vidjet ćemo hoćemo se gledati. Pullen i onda 2 Elgin Cook ima za nesportski. Ja? Naterao je Pullen loptu unutra, to je njegov 6. koš. Evo nam i Elgina Cooka. Da, Murić ulazi umjesto Elgina Cooka nakon ovih šutiranih slobodnih bacanja. I onda još lopta sa strane sa strane za Cedevitu, dakle 3 slobodna bacanja i mogućnost da se zabije još eventualno 3 poena iz nastavka. Cook 5 poena. Ide ta zamjena o kojoj smo pričali, sada Cedevita ima 21 slobodno bacanje, a Cibona 23. Cibona imala 9-16 tricu, u nastavku su pogodili 1 iz 10 pokušaja. Eto, to je dosta dobar šlagvort za neku analizu, među ostalim, a sve se naslanja na drugčiju razinu obrane. Preuzimanje na poziciji pleja, tako sada Novačića uzeo Katić, pas prema Muriću, nova trica, potpuno razigrane Cedevite, ipak ne ulazi. Ne ulazi, međutim Murić je ušao tek sa klupe, sjedio je cijelu ovu četvrtu četvrtinu. Pilepić, Novačić. Gilbert na trici, evo Ciboninog koša. Dugo ga nije bilo. Australac 6 koševa, 8-8-7-4, 88-74. Katić, Banić, Pullen. Pullen neobično sporih nogu, ali uspio nekako baciti loptu prema Baniću. Da, jako dobro su iskočili tu na pik i nije mogao dati odmah brzi pas, ali je dole Banić uzeo poziciju. Bundović. Kakav dvoboj, Banić ne da prsima. Bravo za Bundovića. Nije ovo lako riješiti. Evo i Ciboninih navijača bez obzira na veliki minus. Inače, ovo je prvi koš Bundovića iz igre toliko dobrog u ovoj finalnoj seriji. Pullen nikako tolerira ga trenera, ali on zapravo donosi samo minuse večera svome sastavu. Novačić i Pullen. Pullen želi igrati agresivniju obranu, ali radi prekršaj s leđa. Ali to je prekršaj koji donosi bacanja. Time out Rimac. Osjetio je Rimac da bi moglo biti dodatno. Solirati, vidjeli smo sad i ovaj napad prije toga. Trebalo je možda prebaciti loptu više na Katića da on kreira. Kad je god Katić u igri, onda igraju svi. Ovako, kad je na poziciji pleja Pullen, onda to više on za sebe traži. Tako i sada je 12 koševa razlika, bilo je 16. 12 u košarci u 6 minuta veliko razdoblje. I vidjet ćemo i reakcijom Velića kada će on početi razmišljati eventualno o stizanju, kada uđe recimo Markota i možda Rozić ili Ljubičić. Za sada ih još nema. Ali podiže se opet najveći dio publike koji navija za Cibonu. Jer osjećaju neku šansu. Osjećaju šansu, da, i sad je jako važan napad. Za Bundović i Banić, ovo su sjajni dvoboji. Bundović to dobro rješava. I ljuti jako na Murića jer Murić mu nije pomogao. 10 razlike, luda utakmica, definitivno vrlo lijepa. Prava finalna utakmica našega prvenstva. Katić, Pullen, opet forsira, ali sada zabija. Ali morao je i po zakonu vjerojatnosti nešto zabiti jer je zaista slab. Da, dobro, ušao je unutra, kasni sad na piku. Bilinovac trica za 9 minusa. Opet se stvari odvijaju brzo. Opet brzo, da, s tim da sad odgovara Ciboni da to ubrza. Krušlin žuri i izlazi van. Kakve su ovo promjene, kakve su ovo mijene na utakmici, zaista vrlo neobične. Pilepić, Cibonina cijela klupa na nogama i to je odraz neke posebne energije, ali sada je pogriješio Pilepić. Bila to šansa da se smanji na samo 7.
92-83, mijenja ponovno Rimac. Idu Puleni, da. Iako je Pulen tražio od Rimca, nakon što je zabio onaj šut za 2, tražio je da ga ne vadi. Međutim, odmah je zapeo u obrani tu i Bilinovac je ostao sam na šutu. Devet koševa razlike za Cedevita, 92-83. Katić napada Gilberta. Cibona i navijači nadaju se još uvijek. Još jedna pogreška Katića. Ide Cibona u kontru. Gilbert, 2 igrača šire ruke, ali Gilbert to ne vidi. Novačić za potpuno otvorenu utakmicu. Nema trice koja bi to donijela. Da, ali dobro, ono da je Cibona tražila ko će ostati sam na šutu, ostavili bi vjerovatno Novačića u pravu ovoj si poziciji. od ove petorice, sasvim sigurno. Sad i ovaj šut. Kops, kakva je to žurba, evo Rimac je vjerojatno već očajan. U 5. sekundi Kops ovako završava akciju. Cibona logično mora žuriti, zabija Gilbert, samo 6 razlike. Luda utakmica na 100 poena. 92-80. Iskoristila bonus. Treba i rastrčati i prolaziti kroz blokove, međutim, nevjerovatna situacija. I Cibona igra bez playmakera, Rogić isključen, Ljubičića nema. Ova jedna petorka koja ipak rijetko igra, napravila je posao. Cibona je sada objektivno nepotrebno pozvala protivnike na liniju slobodnih bacanja. Tako je, pa mislim imali su situaciju gdje ide da ode lopta dole na Andriju Stipanovića koji jako loše izvodi slobodna bacanja, onda na njemu napraviti bacanja. Ovako je na jednom od boljih šutera. To je 12. koš Domagoja Bošnjaka, 19. ubacio Krošlin. 12 Stipanovića, kod Cibone 17 Pilepić i 14 Markota, ali Markota tamo negdje od 23. minute više i ne igra. Promašaj koji donosi još malo goriva Ciboni u rezervoare. Pilepić, Novačić, kako zaigra Cibona odjedanput hitro, brzo, energično. I evo ih na 5 minusa plus slobodno bacanje. I 5. prekršaj Bošnjak. Nevjerojatna utakmica, prava, čini mi se barem ljepotica. Prava prvenstvena. Pa je, prava, divna. Prava finalna. Znači ćemo i pravi izričaj. 8 koševa Novačića. Dakle, Cibona može smanjiti na samo 4 razlike, 3,5 minute prije kraja. Sada i Cedevita počinje razmišljati kako okončati ono što su malo prije imali u rukama. Imali su 16 razlike. Katić. Muriću na krilu, puštaju ga i Murić će to promašati. Kad su svi, može i on sad jedno. Kakav promašaj, kakav pad sada Cedevite. Cibona žuri prema naprijed. Novačić. Lijevi poluporuk. Ide Novačić i promašuje za -2. Kakva je ovo bila šansa. Krošlin uzvraća. S druge strane Katić, hitro munjevito. Kops. Šta će sada napraviti Kops? Hoće li 15 sekundi držati loptu u nogama i rukama? U rukama, da kako. A nogom, kad smo već kod nogu, baca 14 sekundi napad. Umjesto 7, bit će 14. Strašnu energiju Cibona dobiva naravno sa tribina. A ubacuje loptu u tih 5 sekundi Cedevita. Kops. Pa onda Katić, 8 sekundi. Kops, teška akcija, nema ideje. Kops promašuje i Stipanović. Cibona na mlazni pogon bez prvih igrača ide prema naprijed. Bude li stigla ovo, to će biti još posebno dodatna priča. Nema prekršaja, suci puštaju sve i dobro da je tako. U međuvremenu će Pilepić napasti dalje. Udaljava se, traži prostor. Pilepić i skupili su se na trenutak i blokada Stipanovića. Kakva borbenost! Istek vremena, da, Istek vremena lopta za Cedevita. Ona propustila 2 strašne šanse za -2. Velić traži time out. Dobili smo zaista prekrasnu finalnu seriju, a ovo je kao neki bingo ili dodatak, posebno atraktivna utakmica. Ništa tu normalno nije gotovo. Cedevita je imala svoju šansu otići na više razlike, međutim neodgovornost ih je Katićeva trica. I baš nam žele reći taj dodatak, ako obranimo pobjeđujemo, ali sada Katić smrznuo Cibonin dio, ali Novačić će uzvratiti odmah tricom, promašajem, skače visoko i bacanje za Pilepića, da? Strašno važni poeni sada Tonija Katića, neobično važna trica.
I to od čovjeka od kojeg se možda ne bi očekivalo s obzirom na rang šutera koji stanuje još ovdje. Izaći će Stipanović. Dobro, ali imamo Cibonu koja cijelu seriju jako dobro skuplja u reket i ne dozvoljava poene lagane za 2. I normalno kad se otvore ovako šutevi za 3 poena kao što su otvorili u trećoj četvrtini i sad ovo je normalno da onda se rezultat i mijenja. Stipanović kao opcija koju treba napadati sada izlazi van. Zna i Rimac odakle bi moglo ići dosta opasnosti. Banić što se bacanja tiče. Dobro, mislim da je Stipanović 5. prekršaj to bio, da. 5. prekršaj. Tako je, da. Isprika 5. prekršaj Stipanovića. Ispao je već i prije toga Bošnjak. S druge strane Rogić iskačen. To su 3 igrača koja više ne participiraju. Gađat će Pilepić. 18. koš najefikasnijeg igrača Cibone večeras. Minuta i 50 je do kraja, 49. Pilepić vrlo mirno. 96-91, dakle zaista utakmice na 100 poena. Svakakvi smo vidjeli, eto jedne takve u seriji. Kops. Sada više niti Kops ne žuri. Počelo je pumpanje. Ipak ne bi on bio on da ne baci barem 5 sekundi prerano. U međuvremenu će ići akcija Cibone preko Novačića. Ako zabiju, ponovno su u igri. Novačić, desna ruka, faul, Murić, priznaje Murić. Bacanje za -3. Pa da vidimo sada i Ivana Novačića koji je danas zabio 8 koševa i to većinu sa linije slobodnih bacanja. 5-5, sa 6-6. (96-92). Evo nam Markote, koji je najbolji Cibonin čovjek. Velić je odredio, gubili su 16, Velić je odredio odmoriti ove, uvjetno rečeno, starije igrače. A i vratili su se, zaslužuju završnicu. Samo 3 poena razlike. Pokušaj neke vrste čak presinga Cibone. Ovdje puštaju suci dalje. Krušlin. Još 8 sekundi. Krušlin na kreaciji. Nije najbolja opcija. Evo, vidjelo se zbog čega. Ide Cibona naprijed. Bilinovac, trica za izjednačenje, da vidimo. Pilepić i evo Cibone. 96-96. Ovo je nevjerojatno. Kakvu utakmicu gledamo. 50 sekundi do kraja. 16 razlika ima. Kakav povratak Cibone. Kops. Ide hrabro. Ali loše. Kops. Cibona ima pobjedu u rukama. 39 sekundi. Gilbert. Napada Banića, okreće se i zabija, Cibona vodi. Time out Rimac. Evo dobili smo zaista ludu završnicu pa da vidimo možda i zadnji crviti napad ove godine, ove sezone zapravo. Kops. Puno je toga upropastio, hoće li vratiti barem nešto. Prekršaj i bacanje za Kopsa. Ovo je možda Cibona mogla izbjeći. Ali tako je kako je, do kraja 23 sekunde. Dakle, zabije li Kops. Cibona ima puni napad za pobjedu. Nisu nemogući ovdje večeras, niti produžeci. Ali da vidimo je li Kops barem toliko priseban da zabije slobodna bacanja. Nije sada to ni lako. Prva glatko, 15. koš, Justin Kops. Kops i Pulen sada od stranaca na parketu, ali hoće li tako biti i za obranu, vidjet ćemo. Da, vidjet ćemo, hoće Velić zvati time out. Iako mislim da nema više niti jedan, da su potrošili. Da, 3-3, tako je. Da. Kops izjednačenje. I sada Cibona ima napad za naslov prvaka Hrvatske nakon 2013. Ko će uzeti to? Pilepić. 12 sekundi, nemaju playmakera, igraju bez playmakera ovakav napad. Da, sve će preuzeti sada. Pilepić napada, dobar posao je napravio bez prekršaja, koša nema, skače Bundović i evo je unutra! Sekunda do kraja, Krušlin mora sa centra i da vidimo. Ništa. Cibona slavi nastup prvaka Hrvatske.